Obuhingi n'oburisa nibukushiki bwo Ebo Sacco. TV West nehinda ninkutangira ha program y'obuhingi n'oburisa turi mu cyaro cya kera kiri kushangwa mu district y'Isingiro aha hihi na Nyamitanga kandi tuza kureba aha kwinga ekijuma cya avocado eri kumanywa nka has avocado. Iji avocado nemwe haza avocado ezikura kukura aha muheru gw'imyaka 2 nuba watandikire kusharura ebijuma kandi eyina katare kamanu munonga mbwenu nukuwa kuba unicyetago cyo kuhinga avocado ya has avocado. Program niyeji stama nuza kuba noreba ebiru kukiraho mbwenu yinza kwakira umujinyi wanje unatayira erizoba atushobore byingi ahabikwatirine no kuhinga avocado. Umuherezo wawe ndi Ivan Tsim sebo nakwakira program y'obuhingi n'oburisa. Amazina nanyita Moses Mushini indga Nyakayezo mba district ecyaro nacyeta Machuru. Niwe kuni ndi omuhingi wa as avocado yaza as avocadezi musiro gona ko kumugureba nzeka ikazi abrinishatu so itwe kunu yatwahinga as avocado abweshonga tukareba ngo ombwire bo misho nzbasa kuturyamu ikintu cyango mwenko muhingi nganyurwamo nabatayi banje baganyurwamo. Chinga nchetagisaje utandukota as avocado okuhinga waza futanka kuhinga no banzo terezo musiro gwawe obuhinga okimara ofuna mugweye gwawe kujangu ebintu obihingire aha line kujangu no muntu nayiza arebe ngu ekintu kiri aha line kati ko kumukureba ko kuza kutanka kubyara as avocado notimba ekina cyawe futi inarina kugira ngo koraje byari yatandika kugira ngo yatandika gukora emizitambure speed kugira ngo itakanirwa ryorobi then ko kumaroti kutimba ekina cyawe ugarko garamitaka ererye nyine riko watimbamo orete birisa byawe nkamasha oreto tekamu ititwa ampaha tukantu kozisa ebaketina yamasha ebaketina zamasha tutekamu tureta forogo yitu tutabatabara nuko twatandikire then twamazire tabanza tayinda n'inzora yabanza yatera mukakari again twiza twagaka twimusiamu twamazire twareta embibo yitu twatanka kubyara embibo ya has avocado kajiyanka twe embibo ejo ikaba nerga jinja asa kya benerga jinja izikira nanke just stop farm so ukoko ntutawasibiza kujiha twajereta twajibyara byara erwingana ki mukajibyara erwingana ki jembe mbebeje tukajibyara ekirya hansi munonga yakaba ekicyacha kirayigu kibanche mayisa ngo kikuza kwiza koraka kwata kibanche mayisa ngo kisa kitunga mu buremezi ninga sinabwe ikindi cyaza kwika wakibyara cyakuzire kibanche mayisa ngo nkiza kutemera uburemezo misho usanga ingwe mizi ikatunga mu buzubu konka yagmanegenderayo so ati waje tokagisiyo umusirgo kajibyara nikibanje mayisa ngo nebasa kuma wakana musimbara yinzi mwaza kubyara has avocado mweshati ukurgashi tukuzakinde nahani hinganaje kurgashi tukuzakindi tukatupero futi 12
kuruga kitu kuzakindi kugira ngo zitakwatana yakuba hati nore yangu zikiri hansi munonga konka niza kukora musanga hagiye no mwino yes kandi baza gukora zirenga hazibe bihango munonga biringa tibikwiza kuba bihango munonga konka niza kurenga aho ampa kuba pingira ngo niza kwiza vumampa azizasiya wireki ezezi sofa za imyaka 2 hakuba tukazibyara okwamwenda 2020 batka turebe mwamara kubyara iki two kumara kukibyara ukirebera iki two kumara tukibyara norebeka ngo waguma nokiyamo umwata ugurihihi kugira ngo umwata ogwe noizo usanga cyabe kiririza cyatanka gumankirya manyo yitege twatiyo ningase kirisa usanga nkinyuro twizi atosanga umutugwe utakora ki utaganyurwa ya no yaho mwata deni ko kusiyobwire sitina bwe no gumanora barabam kugira ngo gume no reba mutogo ka kugera kakakazo ningasi ka kugera numanya umurubazo muhizare ananka amera muko tundo tutaje so tutaje to nini kwa nukwiyaho kugira ngo eyuruke speed nchama chimanisa ngo atampaho niba yaza kutandika kuri saki iki cyane deni ko kumara kugira ngo kwenda kugira ngo oyitantare ogo mwata ningase kiririza noronda imyansi byawe koko bini nambwe nchokorera twabyayirome kibingo ekibinge kintu kituyamba kugira ngo tukavari ngogo mwanya gubike jamiza hansi nabwa gain bugaruke gunanke gututambira umwato utamera around that plant arabo kuba inde kuba kumara kubyara bazitara kwetoroza nk'umuti na hasi vakire mu mwenda mwitaga kujetoroza nke kugira ngo nkembuzi n'ingente zitakagirya we bari munga hati ite kunya kugira ngo tino musiri muhango kabasa kure kinte cyo mu kibazo akwa twasanga omunankeje muhikaza 23 tuyine miti 3000 plus chimizi nchanche manisa ngo tukubasa ku managinga kugira ngo tuziterere omutogwe hazambwe nuko kokoreje miti yona konka koko ine mitesha temitena no gisitera bweshonga ejemiti yitu embuzi nzikunda munonga embuzi yahika mutogu nebasa gucwa nakataje kari nakate kari yakaba gunzira anyamishwa kandi nabwo gine ikikoretera umuntu naziterra noreba vakedo yu inamagara make wacu kwatono basa kucyenda ngati so ntugiziterra aha bweshongeje kugira ngo harabonke kintu kitakaji kugira ngo umutugo gume burye kandi gutinishoka wagira ngo numuco aho butaji kugira ngo itakakure n'ibitaji byinji aza kunkuba nindeba mundeba rozi n'ibitaji nkabishatu bibiri mwene vakedo ine gukora n'ibitaji bingana vakedo yani itandika tosine kwa no nakano cyereze kitaji cyona kugira ngo n'iki gihansi munonga okayatandikana nikora nikayiguru atampo no gumano cyereze ibitaji kugira ngo itambure yes konka ikindi ekikoretera ebitaje byo twagira ngo tubiriza iguru ke kubeki ryansi nebe inamani nyingi yo kugira ngo ibanze yirukange banze kayiguru then ke kwiketa iguru atampo no kutekereza kugira ngo itanke gumane zari binde bitaje kugira ngo nyensi ya funye bizuma none kuce bitaje kabimwe kugira ngo izarije yes ebitaje itobwiro bwingi kare ezitukunuya nyunko muhinsa itwezi tukazeze bitaje bishatu ahubwo shonga kugira ngo tukenda zibanze zarigaje hansi zikeka cyayiguru then noma ekikigumana chikora cyagumana chikora chikuyerera yiguru kigumana kizareba inde bitaje we
kasha tasi vakedo nayo neyetaga okufuhira omubazi okukora kininga kokumara kugibyara atotegereza okukora rero katandika kusharura. Of course nk'omuhingi tokaburamu ebintu ebyakuteganisa hati nk'ezi zitu vakedos twinemu obukooko obukwiza bukaza affectinga na munonga neiza ehikankaha nibazeta fruit flies ninga omurunyankwe rwitu nibagyeta ngu nikararankoma. Ezo niziza ezetekamaho eri nk'akaganga kakye nezetekama aha kizima kiito ekimare tukutekamaho esiga yagitonera ekimare tukugitonera immediately izereta karegi ejejerete sawa aza hatike kumare tukugitonera ate omuntu agumamo akakantu iyo vakedo nerwana kugira ngu iyo eine acid erwana n'agamizi g'akakoko gaguma omu mwanya gumwe. Hati izo osanga nyensya hazamu akantu kagumire kari nk'ibare. So niturebeka ngu twafuna omubazi twafuhireho obu obukooko twabwihamu kugira ngu vakedo ziitu zigumizemu kandi zigume ziine amagara marungi osanga nyensya nitwe twagira ekituyamba. Nofuhirira kamara kukwata ekikooko akavakedo ninga nofuhirira burikire kugira ngu akakoko kazaho nako kashangeho omubazi kahike nikafa. Yes, ati we bari munonga nibagira ngu waza kufuhira noine kubanza wanaka wakuchekinga buri muntu gwona kugira ngu orebe obukoko bwe bwizire akuba tunobasa kufuhira kandi gwomubazi ogwo gwe nukoraho ogwo gwe nukora izobere ryenyine rwafuhiriramu akuba akakoko ko nikakaro isaije nikakarya karbo nikaza hano kikumanyisa ngu wamara tukufuhira omubazi tukwiza gumana nkeja papa ko wanofuhira urukwita akakoko akuba n'umwanya none urabya muti kugira ngo nofuhira mu papa w'ibyungu n'umwanya none ufuhira kugira ngo okwita ko koko gwe nuba buri mwanya kandi ari size zo kufuhiriramu okurga kasese okusesa nk'itano eza kasese then omwihangwe nduba butari common munonga then izo garko garkamu saa 9 kugenda kimwe 12 nabwo rukufuhira. Yes, ubwo nibucara kubateganisa obukoko bwe nibucara kubateganisa munonga akuba bwahika vakedo nibuzitonera burgandizo azoza kusanga umusiri gwona ebizima byona byatungire obuzubu bumwe. wagira ngo akakoko kakurya vakedo leta esano kana mwatuzibona n'urubare kuri kugitera leta esano ate urubare narwo mbwe nuruteganisa vakedo nk'ubukoko. Yes, of course urubare ngati nk'uko kureba urubare kurwiziro biza rwatere gemiti norebe papa byona bicanya gutya urubare kandi rukizana amani mingi rwazitera nezimwe zaho no nambwe nasaha igiti kugira ngo ati obo n'ubukoko apana ubukoko bwona tukafuhira bwafa koreka ururu n'urubare so urubare rukatsisera munonga. ino kumwetegurire begwereza nkebikureba mutujya gumanira mateganisiza business yanyu kuhinga vakedo. We bari munonga mbenu ebigwereza yes ine bwakwasa kwetebekansiza kandi inde gitakabasa kwetebekansiza ya ati nkenzura yiza tokwiza kugira ngo orete nkento ndaba rusangire mpeji yo ine kinte kikwiza ukikiriza konka kuko byo bukoko nkobwe ubwento rwana nabwo tuburondire mbazi fuhira tugunza ayebare onyegisireho aha program y'obuhinji n'oburisa turiyo mu cyaro cya kera kandi turiyo tureba aha kwinga vakedo eza has vakedo mbwenu kuba kuba winicyetago turiyo twega okwinga vakedezi eki kite kiri nyuma yanjye kikabire kibonire kusinga aha konka abwenjure gwire munonga na n'urubare rwizire rwateganisa ekiteki nori ati kinamagara mabi kandi kiziremu na n'urusano ekine kironda mbwenu batugira ngo nubafuhiraho mbazi kandi bareba ngo kironde eki cyakira
ovacado yagarika yatunga amagara marungi nanyenda tuhumureho bituni nkuzusya ba Able Financial Services abantu bahereza sente wabano ndakweguza wabano ndakubika hikerera ba Able Financial Services bina mataji gakwika 12 omucyange cye cya Ankore mbwene town yone yorumu aba Able Sako barumu itaji ryabwe rukuru nerishangwa wizubwera bahikire noza kutunga obuhereza burungi obwa sente katuhumureho ntugaruka otakaruka myaka ebiri atasi vakedo netera aho ahubwire bukwingana ki standika kwebjo webare mnonga ash ovacado zeze nzitera bwa nyuma ya mizi kuruga mizi mukaga kuzamizi mwenda yes muri mutire n'umushoromo yes ati itito itutandikire twatangiye gusoroma konka wanu ndo mutugo wawe wiruke kandi uburake gukora obuntu bwo kubanza bwatandika kutwiza no bucyo kugira ngo mutugo banze gufuna amani banze gwakora yes warabye bwatandika no bwiza no bucyo akoba tubura umutugo na no gwikiriza ngo gutandika kukereze kizuma kandi unakere gukina amagara make nkibanki mayisa ngo gwakwereze kizuma speed kibanki mayisa ngo gwo muti tukwiza kwerwa no kugira ngo guhanguhe ninga gukore uzare ibitaji ibyakosa kwereze ubuzima bwanjye mbweno mayisa no kubasa kwebera byo gutaka kizemeza umukaga niga mbweno mburunjo ine kurekebera bya ahamwe rw'imyezi umukaga ninga mu yes yakorukira mutuko kuba gwakozere nangwa na wayenda no mwaka nagwe no basa kugurika no basa guhereza umwaka gwona mu myaka nk'ebiri akurugiriyo nkuko kwanwenda ikizuma cyawe cyukuri ninge kingwa cyawe cyukuri hamwe cyo mu vakedo zona mwashaze mu kwinga asa vakedo itwe tukakunda aso vakedos abwe nshonga ntureba tuzikwenda mnonga kandi ikindi ntureba ngo ombwire bwo misho niza kutuyamba mnonga akuba noreba ezezi aso vakedos tuzukushana nezindi ezitu zombyaro yo nura yo ne banze kora ekayiguru mnonga konkezo nizitera hihi yes mweshi akatari kazo mwakarebere kemerere kati sofa umuzihinjire mwarebere ngo abantu nubazenda mwarebere ngo zina katari yes of course noreba waza kutandika kore kintu no banze umanya market ye imirire konka itwe kunuya itwe twatangiye kuza kwanza twaza kwinga twabanza twamanya market twahinga aso vakedo zitezi niza kufuna katari ndide twagire kusanga twasanga ngo twazihinga kuba mazi importing mnonga nziko Kenya niziko zisa mnonga kandi ninyesiga nubwo akuzo ndizo muntu witu wa burizo nabasa kugambara ngo aso vakedo ninga si vakedo nikirisa cyane niherga n'ibintu byinshi so ubuzima bw'amasoko bwo kugira ngo akatari ko karuho kandi tukine kechikore ekitwine kukora twine kwanza twarwana abuzuma bitebi bekakora kugira ngo baza kutandika kwihama iyo mekintu cy'umugoso ataze mu kusharura n'umuzukuza nkaye ubuyiro so far twatangiye kwihama noreba umuntu wano utandika kusharura umusiri first time no wanzo cyamu emwe ibiri shatu so ate nchibanchi mayisa ngo vakedisha tu initano ninga kagutiya kamwe kakweza kugira ngo kakutwara hiyo atezo no banzo zuguriza kumwe umbaro zo muri mbaro ejiyo no manyo tangu yakora kanindeba mbere rwayo tugushana n'imbere y'igite yabo vakedeji waza kumanya ngo yakora at first nebanza eba green kati nkoko kugereba egumza munekora kikwika abwire bwayo etaninga ba pink so yama etiko ba pink midite rejo ni yasi
kandi wenda ngu egumoho neize mara hakire kake bakedejo eragara swati yamara kuragara nicyo cyamanyisa ngu iwe noza kuferwa kuba itwe kunuya tuyinembwa tuyine ki tuyine nyamishwa nyamisho je yize kiko niyo bakedejo kitwa jangu yo ne yahire akwayeza kwikakoragara nehire ati nyamanyisa kuri kutaninga yaba pink wajishara no hikaruji ngaho mutwaro bawo hanika no banzo twaruhanika akuba yamare kutaninga pink nicyo cyamanyisa ngo noza kugiyaho ogitwaro gibike konka netwarakire yaza kusya netwarakire kugera ahabwe shonga asova kedeji terinke ndize miti eyite yo mbyaro itezi wamara kugicwa nogitwara ogibika nemara ebiro munana ebiro mwenda yaza kusya ahabwe shonga asova kedeji nwajimpotinga kandi waba nojimpotinga mnonga kimanisa neza neba negenda mu distance ningwa so distance ningwa ejo nikimanyisa ngu nebasa kwiro mu muhanda utakagikize so nicyo kikuretera yamara ubwire bwona itakahira nyamare biro mwenda yes nemare ebiro mwenda ebiro munana itakahira mwena wala kutwaro mwanga nishikayo mweshe ino kuzabatahize mwatungire sente kurwo mu vakedo vakedo yanyu kuno nugura shilingi zinga nisha kura hafa itwe kunuya afamu vakedo nkati ngo futumu mfutanda ekizima kimwe tubantu kiguruza siringa kaya be expensive abantu bakunu bajibasa abantu bakunuya of course abantu bakunuya nomanya noine kwanza wajuro ndesa akatare kugira ngo banze ukore mnonga akatare then wamara ati urebe esente zibakwereza nubazibasa oba ikonka itwe kuno mcyaro abantu twakazikunzira mnonga kugira ngo tubakuzimanya nabo nubazirebera bazunka abandi bantu ikonka koko tuyira mu katare umuntu yagereba yagisima mwikirizane beyi yaranarabaho kitinisho konka ite kutanki yari akakati ekisima kimwe ni plan yo kushoboza embibo yayo go kwenda kujugura imwe mucoza ningano yini kugura kuriya omunaro ite kunuya tukatandikire konka nacyo twinda ntukora yes kwenda ntukora konka waza kukikora naho emiringo eyo koraberamo kugira ngo uzo process ejo ndeba kuno na hakamunonga hajira koma weshi ati obiyewe cyanda mu gutebekanise muta kugira ngo hasa vakedo zanyu zabura futigana promotion ninge cyane ya we bari munonga tukunuya ombire bwo cyanda ikindi mashini yitu ntugenda ntoraba mpora ati twine vakede zakuzere ezakira iguru eso vakede zo izikaba zakuzere ezo ntuzereka akabazo emzi yazo ne yatambire mnonga hanze kibanki mayisango je ne kwerwana toreka vakede yabe kiryanze ejeje niyo yitkurwanaho kugira ngo emzi ye nitakagire hari kisyo twize esombwe no mucyanda ntukora mnonga turebeke ngo ebizima bitu twabirwanaho tibyayo amizago mu gihankaye amizago nanga tukiza twatimba mamizi omusirwenyi nubu tunitanka zito kweruguru swaminga banzaga gatembo kweruguru deni gamara gagaruka kugira ngo tutunga mizi mingi kandi agara abase kutuyamba kukere mitiyiteki sako twino mutapuse omusiro gugona akwato kwasa kunja ngo muheka za 23 no barafuteka amamizi deni ngo wende ngo gume no tambara uze garunda samwe tukasara mutwateka mutapuse so tapuse zonzi tuyamba tutaho twizi kukere mitiyitu
kandi nabwo ntitwanturwana aha mutogwe ogutwarira ngu nigwenda gwatanka kuregeza of course gitwe kugira ngo emiti yitu tugitugire no warebere ngo mutogo nigwenda twise yes vakede nane yetaga pruning ebitaji nindebo mwene haha kwatine munonga naho numwetaga kwihamwe ebitaji mukasiga mu bice bice pruning ne yetagwa akoba no manya omuti gwagera munonga shedi tugukutera konka wa pruninga nkiba nkimanyisa ngo akashana nikakorabamu usangwe buri kitaji cyona kikwa kasana ninga se kikwa ekererezi atosange omutu gwafuterera ebisuma byingi omuntu nawe yafuna ebishatu binana wakabiteka akweye noza nosanga nawe yanaka yashoromamu ezogora amatego mwana kandi nabwo agakaryaho ntihaganyurwamo nano muto mu ryarwazo ntihaganyurwamo so mbenu aso vakedeji ningikundisa abantu kugira ngo omuntu ine akanya agitekeho nawe azasange yaganyurwamo owanyegitaho erizoba aha porogaramu y'obuhingi n'oburisa ninkusima kandi yebare kuguma notwegitaho urwa kabiri ntuba twine abahingi batakushana b'emiringo myingi erizoba twareba owa hasi vakedo kandi ejiniyo vakedo itwantugambaho erizoba eji vakedo kwe kwijaniye kora ehinduka kandi hati ereta kara ya pink nkoko kugirebaho mu kamera yawe vakedo ejini kwere kusha azabagira vakedo emwe aha famu eji abana bagigura shiringi 10 mbwenezi vakedo 2 ne 12 kandi kiti kibasa kwereza ebijima bikwika 200 season yewe nire mbwene warebe kiteki nkibasa kugobesa kuwa kwawana ndakwinga vakedo kutunga sente kandi ukagaruka ukagira abana bamagara marungi vakedo ni kintu kikubasa kwa amagara marungi kandi kikakwereza entasi nyowe umuherezo wawe ndi Ivan Tusime nakora na Asaf Turyahebwa aha kamera nyine Prevence Kampora producer kandi nyine nabeka kwikizo kutebekanisa ebishanebe twinaba Ebo Financial Services abantu bateka mu sente mu program ite yo buhinji no burisa kandi no bakoreka ngo abantu ndakweguza sente ninga kubika nabo ubahikire bino buhereza burungi bwa sente itagiri yawe rukuru narishangwa wizubwera abo naba Ebo Financial Services kambendeze okurara kurungi turebane urwa kabiri rukwija eshahanzo zumwe TV ni yemwe murari kurungi obuhinji n'oburisa bw'abantu bukwicibwaho Ebo Sacco